chuga ne kos de laro chilare chitet roji de lare roji mishek ka de lare ni tra yes malten palo kos ko war kan shan kama ko yorda ano da mare kinya mare gan man content pai kin pai gin 20 year 20 year ga shi konda tere communicate ko kor banaro den kulela tuna ko bun shabaga day na le ma day nyur la jisim si ande le jala kom kan nyobo jiram la faynan ko joji secretary si yere si jen yogo digo goro digo nyut kon kende ya isema wo betete beto ko no makoro te galam beye met jantade no mo ba ande yen le met sima wo de yen le kubun ku yen community yi jen ku yen ngel ke royni ko kafi ne la jen ti chiro lot si ane kon ti aga pare kon ba ko nanglo ba ko no ngi je jin kristin ko gwade la to si da goro mission mo di nang je keter buna doro la ka pan ku nin ci jan message dong de kam bun doro la ga jala kel la gara tiem na gad content depend hier chuatero gaskin kom kin bangak la ano so gadan ne man kula fainan ngi ko na ngun ramu go abo ngi ko na ga ta dong la conference ko la ga nang che joje telema la chot pe konti ke de ko konti te ke de woro la je ka la lo kon ni kon le ga jenu gun isima o biya le je law ter yen ka gwer ga kafi ne kan tumude ko guina ro je lo ko sikon ga dalat kan de chito ka pay ton kon ko fere nyobo siaro dunde parke ismal de al ko ken ke wi ko to kan do ren kan de ko ne ci do ran te gari ci kon da tere kom ne na kon chagwa ne chare met gade madaro dun lokel ko kon christian chare na ma do bradin de lan je do ko sine ko do lo kon ni kon man ke mende laare yo bun do ka dak pin shonga lokel ka dak pin kan bun tema gan man kon pay gin si ada ko no communicate e jallo ay mediro lo senga janda ko te boar ko witi ko ken wono de le ngo si njani nyinga ter kan communicate ter kan communicate pay yedin jin ko ci kon ngajo ko randi ti yedi jin ke mesega tere ci kon da tere ngana biate mal